Ndabasuhuje bakunzi ba P-Mining TV aho muherereye hose, wowe uri mu Rwanda nawe uri hanze y'u Rwanda, wowe ubasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda, ndagusuhuje. Amakuru tugiye kuganiraho kuri uyu munsi ni amakuru twahawe na Pi Network, aya makuru tukayasanga ku rukuta rwa X. Aya makuru rero ni amakuru y'incamugongo, ni amakuru mabi, ni amakuru atari meza. Aha rero wowe ugiye gukurikira P-Mining TV ukaba ugiye kumva kino kiganiro, ndagusaba ugende gakeya nawe wumve ibikubiye muri aya makuru. Nawe ugiye kwiyumvira ni amakuru atari meza, ni amakuru arimo inkuru mbi cyane. Aya matangazo rero cyangwa iri tangazo riri mu rurimi rw'Icyongereza, ariko nagerageje uko nshoboye ndaritranslatinga nshyira mu rurimi Abanyarwanda twese twumva. Jyewe rero ugiye kubagezaho kino kiganiro nk'uko bisanzwe ni Felix, channel yo ni P-Mining TV. Mbahaye ikaze we mushyashya kuri uyu muyoboro, kandi subscribe kandi no kunzogera kugira ngo igihe cyose twaprodinze nawe amakuru ajya kugeraho. Nawe rero wamaze gukanda subscribe, wakanda like ugasharinga kugira ngo mujye munyereka yuko ikiganiro mbaha mugikurikira 100%. Mbahaye ikaze. Amakuru twatangarijwe aragira ati: Recently ACO Public commented on the P Network in response to a post made by an unaffiliated individual on social media. While we understand that online discussion can sometimes lead to misunderstanding, we want to take a moment to clarify a few points and ensure accurate information available. Here we want you need to know. It is our understanding that local police department in China ensure as warning that related on the bad actor that were offensively seeking the pass themselves of the being affiliated with P Network. Clarification. P Network is affiliated with, did not authorize and did not engage in any activity that is related to the police warning, and P Network has not been contracted by any police department in China regarding this accident. Regarding this incident, P strongly condemns any arranged activity by any bad actor. There is no relationship between P Network and Bybit or Benzi Zoo, and P Network has not been asked to KYB Bybit as of this date. P Network is a regimented platform. This has been demonstrated over 6-year track record and more than 60 million engaged users. The deliberate and methodical part of the project was done as think to assure the project was successful developed full before launch, and to make sure community was well established to mitigate challenge that other launching face, including those prepared by unaffiliated bad actor. Unfortunately, like any business within millions of users, we cannot prevent the actor of each and every unaffiliated bad actor. Never P Network or
anyone affiliated with P network are associated within the social media account which attract Mr. Zhu. P comment and the personality that made those comment neither P network. Anyone affiliated with P network has ever commented about Bybit or Mr. Zhu, whether on the social media or otherwise, to that end other than the comment mentioned in this post P network. Despite the comment made about P still has no comment on the Retina is position to make comment regarding Bybit Mr. Zhu or their business. Please see our general statement emphasizing trust as source of information about P and addressing authorized and unaffiliated activities. Yes, ngaya makuru rero twahawe na Pi Network. Nguko uko bimeze muri mushinga wa Pi Network. Hanyuma rero iyi nkuru twagerageje uko dushoboye turayitranslatinga kugira ngo namwe banyarwanda mubashe kumva iby'aya makuru yatangajwe na Pi Network. Iyi nkuru rero iratubwira ngo iki? Katwumve icyo iyi nkuru itubwira mu rurimi rwacu abanyarwanda twumva. Batubwiye ngo dore ibisobanuro mu Kinyarwanda. Vuba aha umuyobozi mukuru w'ikigo cya SEO yatangaje ku mugaragaro ibitekerezo bye kuri Pi Network, asubiza ku cyatangajwe n'umuntu utazwi utari ufite aho ahuriye na Pi Network ku mbuga nkoranyambaga. Twumva ko ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga bishobora gutera kutumvikana, niyo mpamvu twifuje gutanga ibisobanuro no gutanga amakuru nyayo. Murabizi rero kino kigo cya Bybit, hano Mr. Zhu haje kubaho imvururu mu Bushinwa aho batumvikanye na Pi Network. Aha rero nibyo bagarutse baje kudusobanurira. Hanyuma dore ibyo mukwiye kumenya. Birasanzwe ko hari abantu babi bashobora gushaka kwiyitirira Pi Network mu buryo butemewe. Twumvise ko polisi yo mu Bushinwa yashyizeho itangazo ryihanangiriza abarimo bakoresha izina rya Pi Network mu bikorwa by'uburiganya. Icyo nicyo cya mbere. Murabizi yuko tujya gutangira Open Mainnet ijya gutangira, nawe babwiye ko abafukama bagiye kuba benshi, abandi bakaba bagiye kwiyitira Pi Network. Ari nayo mpamvu rya tangazo twahawe na Beneri naryo ryaje muri ubu buryo. Buriya hari abantu benshi cyane baza bakiyitira Pi Network, bakaza bagakora ibintu by'uburiganya mu baturage. Aha rero niyo mpamvu umupiyona urasabwa kwitonda. Ibisobanuro rero batanze ni ibi ngibi. Pi Network ntabwo ifitanye isano n'abariya bantu, ntabwo yabahaye uburenganzira kandi nta gikorwa na kimwe kibahuza, kandi nta na rimwe Pi Network yigeze ihamagarwa n'ubuyobozi bwa polisi yo mu Bushinwa kuri icyo kibazo. Pi Network yamagana ibikorwa byose by'abashukanyi bashuka abantu. Aha rero murumva yuko Pi, hari abantu benshi cyane bashyize hanze bavuga ngo Pi ni scam. Mu Bushinwa yagiye kwisobanura bavuga ibintu byinshi cyane, ariko aha ngaha yagarutse kuza gusobanurira abaturage, abapayona muri rusange.
bakomeje batubwira ngo Pi Network nta sano ifitanye na Bybit cyangwa Benzu kandi kugeza ubu nta na rimwe yasabye KYB ya Bybit. Pi Network ni urubuga rwemewe kandi rwiziganye ikaba ifite uburambe bw'imyaka 6 ndetse rukagira abakoresha barenga miliyoni 60. Iterambere rya Pi Network ryagenze gahoro kugira ngo ribashe kugerwaho neza. Ribanze ritegure uko ibikwiye mbere yo gutangizwa no kugira ngo umuryango w'abayikoresha ushinga imizi, bikazafasha kwirinda ibibazo byibasira indi miryango yashinzwe vuba harimo n'uburiganya bw'abantu batayihagarariye. Cyakora nk'uko bimeze ku bigo byose bifite abantu benshi babikoresha, biragoye kugira ngo 100% ibikorwa byose by'abantu badashaka ibyiza ubikotorore. Aha byo biragoye nimba Pi Network ifite abakoresha barenga miliyoni 60, kugira ngo bose ubakotorore umenye ko bose ari beza, ni ibintu bigoye cyane. Rero ni ibintu byumvikana. Bakomeje batubwira ngo Pi Network cyangwa abari mu buyobozi bwayo ntaho bahurira n'urubuga rwa social media rwagaragaye rutuka Bwana Zu. Pi Network yamaganye abakora ibikorwa by'ubwambuzi bitirira urubuga rwayo. Pi Network cyangwa abari mu buyobozi bwayo nta na rimwe bagize icyo bavuga kuri Bybit cyangwa Bwana Zu, yaba ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ahandi hose. Kugeza ubu rero, uretse ibyo byatangajwe muri ubu butumwa, Pi Network ntacyo ivuga kuri Bybit, Bwana Zu cyangwa ubucuruzi bwabo. Mushobora gusoma itangazo rusange rigaruka ku makuru yizewe ya Pi Network no ku bikorwa bitemewe n'abatayihagarariye hano. Murakoze. Ngiri tangazo rero twahawe kuri uyu munsi, aho imyuka mibi ikomeje kuzamuka umushinga wacu wa Pi Network. Tukibaza ngo ese koko nk'abantu bifashisha umuyoboro nk'uyu uhuriwemo n'abantu benshi kandi bizeye ko ugiye kubafasha mu buzima butandukanye, bakajya gutukaniraho, bakajya gukoreraho ubwambuzi, koko my friend, ibi bintu ntabwo biba byemewe mu muco w'abantu, umuco nyarwanda ndetse n'umuco muri rusange. Uyu muco ntabwo wemewe. Aha rero kwagira indangagaciro y'abanyarwanda ndetse bakaza bakarebera no ku Rwanda abatazi umuco nyarwanda. Aha niba turi imbaga y'abantu, tukaba dukwiye no guhurira ku kintu kimwe, dore ko n'ikitugeza twese ni Pi Network. Abaze rero kwitira Pi Network bakaza kuvangira ba Payona, abo bantu rwose bihangane. Reka rero mbashimire mwebwe mukomeza gukurikira umuyoboro wa Pi Mining TV, mbashishikariza kugira ngo dukomeze tubane umunsi ku munsi ku makuru yose atangazwa na Pi Mining TV. Bye bye.